Halo. Uh, Kurang jelas Sur suaranya, coba diulang. uh. Asan batate iki ora kesuwen dulu deh. Oh, ini nek sing ngongkos kaki tul. Uh. Kempit dulu kayak ngapain dulu. Hmm. Kayak modernnya diganti asu. Random apa ora? Usah. Ya. Kelambimu main temen kok. Yang otak copot kok kowe. Ya, start ya. Hmm. Sebelah ndi? Dol. Ah, Kira maling di sih? berkopol. Ngeliat mobil. Oke, Awas oke. buri ana sing mudun wis nih. Angka mobil apa iki, Jan? Burung keton. Dengar ya? Seberang apa ya? Saya mburi ketone lu motor lu. Di. Oh iya. Berkopol sing omah-omah endu. Ya. Sing tengin. Heeh. Ih, ditembak Yen, dul, Bro. ditembak dul. Cepet dul. Kelambiku hilang dulu. Jod lu. Entah ini cuk. Iya. Sing omah-omah bae lah ya. Ya. Nang wong loro tok mangkono mbok. Kae Eh, apa rekane ya kena terserah. Yang sira umama mesti. umama bela, Hah? umama Umah. bae iya. Ya wis. Soalnya lagi musim hujan, mbok pada ngiyup nang kono Oh dul. ya, ya ndu ya. Uh. Aku ngelirik banget mau pasti komen batate ndu. Uh. Grogi banget ndu rasane ndu. Oh Ora tahu iya. karune ndu. Mimisen ora Biasa sih. Oh ya, arep ceng. lah wong sing biasa ngomen paling udah iki cewek ayu kan priwe. Ya 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 ya. Ngerti Karepmu waktu dul, paham, Bro. paham nyong untuk kono Iya. paham. Sing tak pahami, paling tak pahami kowe ra gagah, tapi manis. Iya lah, jelas. Nyong kepaduk dul. Oh iya, mau kenok maning ngenguk. Heeh. Helm level 3 cuk. Ngopel wis kadung mlayu ngene. Tok tok tok. Tok 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 tok, tok tok tok. Ya, Heeh. Oh. Nope. nembak siapa kon, Duh? Suara hati tuh, aku hanya mengikuti suara hati. Kaget nyong mau nulis rupa emang gonku gemblung. Oh. Handset mahal ya, Cuk.
Iya, Bro. Ngeri dah Hmm. apa? Sembok ora Iya patut iya iya konco. iya 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 iya. Iya, Percaya. iya. Mm-mm. Nggo beril nyong. Karena kok yang terpaksa mending beri loro usi. Wis we aman. Iya sih. Tapi nyong mah nggo apa bahaya. Kayaknya tetap Oh mati. iya, iya, deh. Wah, kok. Kono udan cuk. Udan. Oh iya, Dul. Kenapa Dul? Musuh apa? Ora. Ini pelane kayak asu. Untung manis nih kalau dan Hmm. Dul Dul. udah nih kontrain nampung ini. Usi gue. Orang koro depek nih. Besar Alah kok depet jelek. buat tak katuan. Bidik 6. Tinggo ora. Ora maksudnya mau jarak atau kalau bidik 6. Iya, bidik piro ke rata gitu. Paling tangkian tuh, pokok Tankin di. tim kanan berkumpul kanan. Si anak wongnya hajar kayak. Ayo. Jemput ya. Pokoknya mungkin gue mobil su, nggak lagi. Oh iya ya. Ini nyong aneh sih, parani nang nyong. Kendel ya. Oh iya jo. Yona tul. Iya, pola santai.
Dari zona pertama iki, Mbok. Iya sih. Mbok mriyang kok. Ora, wis dalam level telu apa, Nduk? Kena dalam level telu maning. Wis. Rompi ya. Kena kanan. Bidik 6, Nduk. Cantik, Nduk. Nice. Gua mau nembak jengat. Ora, Nduk. Aman, Nduk. Ya, dia kayak karo motor apa karo apa ayo. Motor berapa? Ayo. Di motor ya, Cuk. Gue nang jero gudang, Jero apa? jero budal. Saru lu mama selu. Ini orang de Iya, medkit, Nduk. Cuk. Ya, ayo. Bunga, tas. Oh, zona nang SMP mending lihat kapal, Nduk. Saking wedine kebegal numpak perahu ya dulu ya. Iya, offline supply. Marked a location. Udan-udan iki lagi ngapa ya dulu ya? Apa, Nduk? Ya sapa bae, turu miring iki lho. Nduk. Yona, Nduk, Yona. Kayak orang asal poin, Nduk. Mangkat lah. Tos. Nganggo klambine lengan dawa nang dhuwur, mandan cungklang lho, jam tangane ireng. Oh. Jagonge Oh, nang iya, suketan. Nah, di jembatan, Nduk. Bisa tuh ke Yonanmu. Wis ada, Cuk. Nah kan ana mobil biasane. Lah kanan. Sana wong re. Ketekan dewek ya wedi lah. Betul. Wis madang. Wis. Karo apa? Jangan cumi. Jangan turi. Cumi, Nduk. Cumi. Oh. Suaramu lirih banget jare handset larang. Oh iya, Nduk. Kayak empor, Nduk. Kan Wis. turuku kepok kok. Yonandu. Oh iya, kelalen. Masuk. Kamu fit masalahnya. Pedes, Cuk. Nah iya. Ngerti pelorotok kan. Karena apa psikis. Ah. Kalau bidik loro anak banget, Nduk. Apa nek? Cara RP.
musuh anu supply. Musuh apa? Suplai bok. Supply. Ih, musuh. Rasanya kayak ditembak jarak tuh sih. Suaranya Iya. jadi kaget. Ceklok kayak ya. Pok 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 pok. Sebelah kanan mana? Rem nih. Apa? Rem. Ini kiri kanan apa ya? Kita kiri dulu, mending kanan dulu. Mending kiri apa ya? Kiri ngisor banget ya. Kan. Ini mending kanan baik ya. Yonane maju maning. Perkara isi. Ini. Pas nomor telon jembatan mending nomor ini. Iya kok. Sakit temen ya? Paling kanan apa ya? Jadi kanannya nabong sebentar. Kiri posisinya Ngepron bae wis. ngarep musuh plesok dalam ya ngisor. Iya supply nang kae gendeng. Itu nang dhuwur ana apa ya ya? Ana bagi kena-kena ya. Ndi. Kena omah kene nabong lah. Ini sebelah kanan nang dhuwur kita ana kae bagi. Oh iya. Dengan bukit sebelah kiri juga ana. Mengumah bayo. Oh, kayak ngisor kemana mobil ya. Urusan kene mau ya. Apa? Oh, Oh. Karena pendu ya, bukit kene ya. Ngarep bae. Jod pendu sebelah nendu. iki cengire ana mobil lang kene, Cuk. Pokongi bae. Oh, Ih, kayak yang bukit ya. bukit ndi sing ana bagine mau. Oh iya. Coba kan sebelah kiri dulu yang ditembakin tuh. Iya kok. Angan posisinya yang open banget. Open apa? Yang keton banget mau kan dulu. Barokan yang sebelah kiri. Suara apa Windu? Buh, Mobil Ini jeblok apa? ini ditembaki bae tai. Salah apa aku sih? Ya mbok dul, Itu kan kono ana juga mau. wis mlaku mengarep. Ya kan bukit sing sebelah kanan kayak wong itu. Di kon namanya nggak jadi gawe sing bidik telu, digawe bidik 6. Pengorangnya pilih di sebelahmu. Kamu lebih zona isit bae dulu, aja dua mana-mana dulu.
Ora ana sing tenan tuh. Kena kok. Aku Tombolnya sebelah kiri hilang. tuh kok. Ngarepe ya nembake ya. Sinang wit bae kan nang wit nang pohon. Yang ora kena sih Cuk, sing gitu. Peluru 40, Yang Cuk. mati ini. Uh. 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 Ngarepe ya dulu nembake. Mati kok. Salah Sunda gitu. Oh, mati dul. Kowe deleng ngarepmu ya kae. Ya deleng kae sing iki. Shit. Iki ngarepmu. Mati kan dulu. Iya.